da ima dobre rezultate, da smo gladni kosti, tako da kažem, u ovom gradu i to je sve najveći plus. Mislim, što se tiče utakmice, pripremili smo, ja mislim, dobro utakmicu i samo je bitno bilo kako će naše dva playmakera da odigraju, mislim na Stivana Markovića i na Pavkovića, taj pick and roll i da napravi jednu prednost, da mislio sam da odigramo jedan pressing, pošto Partizan ima tako te bekove koje sa četvorkom sa Skotom na četvorci, da odigramo jedan jak pressing, da malo radimo taj maler i da uđemo u utakmicu kvalitetno. Mislim da smo dosta toga uradili večeras. Sve je funkcionalno na borbenosti, jer Partizan je takva ekipa koja se igra s Partizanom, to je rat. Mislim, mora se zagrađe, da se skače, a oni... Mi smo se spremili jako dobro, imali smo dobro plan za utakmice i onda mi smo odradili taj plan. I onda to je to, mislim. Sezone. Mi smo imali nešto drugačiji raspored od Radničkog. Radnički je tu zadnju utakmicu odigrao pre 7, u smislu nemanja tog prvog playmakera, ali nijedna od tih stvari nije nikako alibi. Mislim da je utakmica bila jako dobra, 3/4 i više od toga, da smo u pojedinim trenucima kada smo dobro igrali, kada smo izgledali na terenu odlično i igrali dobro i u napadu i u odbrani. Ola koji na jedan stvarno, ne mogu kažem čudan, ali nejasan način gubili lopte u odbrani i mjesto da pretvorimo u kontranapad, i to mislim na drugu četvrtinu, i pretvorimo u lake poene. Mi smo njima pravili lake poene i oni su iz toga se odlepili u toj drugoj četvrtini. Znači, mjesto mi da vodimo 8, praktično na te 4 izgubljene lopte od tih 6 u drugoj četvrtini, oni su pravili lagane poene, a kažemo u nekom trenutku trebala je ta prednost da bude na našoj.